futhi nethemba nje ngokusayo izobonakalisa ezingeni eliphezulu kakhulu. Ngi-happy nje nge-team lena nje Milford izinga edlala ngayo uyayibona ukuthi izongena iqhaqa kulama-team lana adlalayo esigabeni esiphezulu. Kodwa futhi ngi-happy nangawo nje ama-team onke oMaZulu, Norwich Boys, no Golden Arrows, no Durban City, uyababona ukuthi ba-ready for the season and ngibe happy kakhulu mangibona singena kwi-top 8 ama-team amathathu aqhamuka esifunda saKwaZulu-Natal and nginethemba ukuthi nakule season le ibhola edlalwa yiKwaZulu-Natal lizosibeka eliphezulu kakhulu. Siyazi ukuthi-ke le midlalo izobe imkhulu iyehlisa laKwaZulu-Natal, izobeletha abantu abaqhamuka kuzo zonke iy'fundazwe nangaphandle kweNingizimu Afrika, lokho kozithuthukisela umnotho wethu kuqhakambise neKwaZulu-Natal. Ingakho kubalulekile ukuba abantu bagcwale ey'tediyamu bayawaseka lama-team lana ngoba iy'ngane zethu lezi. Uma ingasekwa abantu baKwaZulu-Natal singayi emagrawundini kosho ukuthi lokho sebesenzele kona okuhle kokuthi badlale kuleli qophela azange impela kube nazo iy'thelo uma ngabe singayi emagrawundini siyoseka. Ingakho-ke ngithi ngiyafisa abantu baKwaZulu-Natal bayilandele imidlalo bayiseke. Ngibe happy kakhulu kabi-ke nge-support ebekhona njengamanje ngoba kusukela izolo izinga lokuseka ezemidlalo libe liphezulu namhlanje abantu baphume ngobuningi babo.